ka gore manama e ile Maswedi ba senota ba emunene ba ta Masase ba e Masase ba pheka manama mo Mnyabezi ka kena Mnyabezi ka kena butabajaje askolo sa Mnyabezi right ba sino pheka skolo sewe yare ka 1938 38 ba pheka tamo ye tšone di le gore manama ba itshekwa ba itisemo ga ba re ke eta Maswedi ba khumana le gore o ke nnete o ba wa tamo ba ba re no beta re tloele Monyabezi re terebe manama mo kona ba tisa manama mo rena ka ditsebe tša rena le to wa manama mission Monyabezi re makeje ebile e tiswa mo Bingale lapa manama e tshwanetse re be Bingale na nkutwa bana ka manama yona ke Bingale mola wa yona letapa la ne le nywa e twala le letapa e Bingale twala le yana intachana le yana ngapha ngaphansi kwakuleziko abantu bebuya bezo gebha umthophi khonapha bevela ngaphezulu intabeni le kumbuzi imbili eGwanda duze leGwanda ngoba abantu bonke bebele ubuningi babo kongela abantu la kangako yikho ke manama aphekwa ngo-1938 ngo-1937 sezwe indumela kuthiwa kwakhiwa imishini okuthiwa iManama eMnyabezi yalethwa ngokuba kuphekwa idamu la laphekwa emehlweni ethu idamu leli ngo-1938 ikubuya kwemanama ibe la khulu lingaba lemba